саламатсыздарбы? Калай кал Кыргыз эли Кыргыз ТВ телеканалынын жалпы чыгармачылык тобу Кыргыз элинин бермети болгон Ысык көл жергесинен саламдашып жаткан чагыбыз. Арбаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бул көрсөтүүбүз башка чыгарылыштардан бир аз айрым алмакчы, анткени дал ушул көрсөтүүдөн Кыргызстандан жаңыдан бирден бир мыкты мода үйүн Санира Бига аттуу мода үйүнөн чапандар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бизден алыстабаңыздар, анткени кызыктын баары алдыда. Бүгүнкү иш-чара Алматанын консулу тарабынан колдоо көрсөтүлүп жасалып жатат. Жана дагы ошол Аврора эс алуу борбору дагы бизге колдоо көрсөтүп, мынакей азыр бүгүн биз өмүрүбүздө биринчи жолу ушул Санира Бига жаралгандан бери ошо 2 жылдын жүзү болуп калды аракет кылып келатканыбызга. Анан кийин бүгүн ошол биринчи иш-чара өзүбүздүн показыбызды өткөрүп көрөлү деген ойдо турабыз. Азыр абдан кыздарыбыз да толкунданып турат. Себеби дегенде ал кыздар профессионалдуу модель кыздар деле эмес, бирок баягы сахнага чыгып жүргөн кыздар. Негизи эбепке себеп болот деген нерсе бар эмеспи? Ар бир чоң нерсе ошол кымдай нерседен жаралат да. Биз бул показга келерден мурда баягы көп бир чапанды тигиш үчүн, мисалы үчүн 5-6 кыздын эмгеги кетет. Канча деген ошол кол эмгек, кол менен кандай машинка менен гана кечке тиге бербестен ал жерде бул чапандарды жаратууда ошол кол эмгек көп талапты да кылат да. И болгондо дагы ошол тигип жаткан адамдын сүйүүсү ошол чапанга кетет да. Меники кошулуп ошол ар бир чапанды жаратып атканда ушундай гүлү жакшынакай тигилсе ошого кубанабыз дегендей. Ошентип отуруп чоң эмгектин аркасы менен, көптөгөн эмгектердин аркасы менен ошол бүгүнкү коллекциябыз жаралган деп айткым келет. Бул болсо биздин эң алгачкы показыбыз, андыктан бүгүн баардыгыбыз толкунданып турабыз азыр. Ааламга кетүүчү жол айылдан башталат демекчи. Биз өзүбүздүн ушул Ысык көл берметибизге келип ушул показыбызды, алгачкы показыбызды өткөргөнү турабыз. Бул показдан мен абдан чоң нерсени күтөм. Себеби дегенде бул жерде көп мамлекеттерден келип эс алган эс алуучуларыбыз бар. Ошол эс алуучулардын баардыгы тең биздин Кыргызстанда дагы ушундай көзүн жоосун алган чапандар тигилет экендигин билишсе экен деген максатта дагы биз ушул бүгүн Аврора эс алуу борборуна келип показ кылганы жатабыз. Мен бул показдан абдан чоң нерсени күтөм. Кудай буйрса эл аралык деңгээлге дагы ушул показдын аркасы менен уланып кетебиз деген үмүтүм чоң. Деги эле ар заманда кыргыздын улуулугун, сулуулугун, каада салты, тамак ашы ал түгүл ушундай кыргыз колоритиндеги чапандар, кийимдери даңазалап даңтап келет эмеспи? Ал сыңары бүгүнкү көргөзмөдө мен дагы өзүмдү сынап, ушундай этностилдеги чапанды кийип, модель катары сиздердин алдыңыздарга чыкмакчымын. Мен болсо кичинекей кезимден ушундай көйнөктөрдү кийип алып, кадимки моделдер катары подиумда басууну абдан эңсечүмүн. Дал ушул кыялымды бүгүн Ысык көл жергесинде ушул Аврора эс алуу борборунда орундатууну чечтим. Албетте, бүгүнкү кыялымды орундатууга силерди байлап турам. Ийгиликтин эрте кечи жок дейт. Сенин кыялдарың орундалат экен. Мен болсо өзүмдү сынап көрөт экенмин модель катары. Анда эмесе кеттик. Кеттик анда. Elimde
gözümün yaşını çatlap gayrının yanlarını keyfine neymiş oldu. Evi bölüp bana neylattığını de. Anneni kingi vaytan, atamay olmuyor dino, adamın kurmaya geldi, ataya böyle oldum, aktarından bireydi, atım şasıyı torunu, çataya böyle oldum, devurcuk büyüleken, araca tutun, bu savla tutun, buramazsın diyelim, elektrik göz götümeyelim, çırpının dinleyelim, elektrik gözümeyelim, elektrik manlara vur, tabusun uygurdum ki, elektrik müsaadelerini bana bıçak olacak, atamay olmuyor dino, aktarından İyi gayretin iyiliğinde, hasta bezirliğinde, gayretin karıştır, çımdaydan tümülüm, gayretin gülüm, musliyetin rivayet, atanın bakıyor düğüne, kırmızan gayretin mutlattan gitmek, muayın bakıyı da elbeye aykırışıp, emin üstlerine gel çıkarım. Arzudan böyle gümardattan gitmek, muayın aykırıdan elbeye aykırışıp, emin olana gel çıkarım. Divurcun güvenleken, otomabın çukurluğa, bunun sanlı pilluğa, haraylarında kanlı kek, İzmir'in baymusuna castana, aşağıdan aşağı, çarpı taştan çarpıra, çarpıra koyduğuna, haraylarında kanlı kek, hakime kanına çok güven, haraylarında sandeni, haraylarında kanına, kurudan kalmadan kanına, haraylarının taydura, ettiğim onu düğünüm, ettiğim ilgiyen Akarday oldu büyülüm, açtamanla gezdiken, gençliğin boyuna, hayrat olduğunda, iyi baştamanla gezdiken, elini takdim edilgende, taydırım, mazatmayın, çamur dayanabilgende, anadan böyle mazatmayın, İlkiden karışın, iki bundan yarışıp bile gidiyor, Ankara, o sene gelişine geldi karışım. Atacağım karasa, aklımızın tamaşa, aklımın dünya, görünmem diye görünüm, görünmesi ödünele, dediğim manzuruma, doksadan iyi görünüm, buluyor böylelendim, görüyorum düğmenini, ayarın üstündeni, tatlısın doyurdum ben, geçerken abi bunca, aklımın vurgunca, alayı gibi diyecek, ala kimin akdendim üstesine mutlu hayatta bu sonunda görünüm, tırmak, ne mutlak, ölümüne mutlak, gayrımından makke. Başımdan atıp demi, kendi gururluklarında gördük bana antay, çımın ayağına çizin atlarına sorunu gördük bana. Nasıl unuttuğu birine topulavucunun tozboru, gelin torunundan, iyi çektiğinin iyi bozboru, aslavucunun toprağım, arkalarına iyi bozboru, o şöyle kaldı toprağım. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин коноктор, Аврора пансионатынын эс алуучулары жана ошондой эле жалпы кыргыз элинин журту. Здравствуйте, наши уважаемые гости пансионата «Аврора». Сиздер үчүн ушу 2018-жылы атайын жалпы ушу кыргыз элибизге уюштурулган Санирабека мода үйүнүн жаңы коллекциясын көрсөтүп коюуга уруксат этиңиздер. Специально для вас сейчас мы хотим показать коллекцию шикарных чапанов дома моды Санирабека.
сиздер үчүн биздин кыздар модель эле болбостон дагы музыкалык аткарууларда тартылмакчы кыргыз элинин сүмөнчүлүгү эстрада ырчыгызыбыз Гүлназ Айткул кызы. Сиздер үчүн эстрада ырчысы Тирекгүл Абылова. Jarın o bana diyse
А теперь второй показ нашей коллекции чапанов Дома моды Санира Бига.
эстрада ырчысы Айзада Султанова. Sizler için bir oyunlar çıkıyor. Salınsa
Район Чыңгыз Улуу Байгазы. Aynasına cihatlar, eskili senin boşuna, şu divane gönlün dünyada. Yandım bir yâre, bulsak bir çare. Affolu istiyor gönül, deli ifade. Affolu istiyor gönül, deli ifade. Yandım bir yâre, bulsak bir çare. Affolu istiyor gönül, deli ifade. Affolu istiyor gönül, deli ifade. Yüreğime soslar hapis kalmış burada. Olmasın dünyada. Yandım bir yâre, bulsak bir çare. Affolu istiyor gönül, deli divane. Yandım bir yâre, bulsak bir çare. Affolu istiyor gönül, deli divane. Affolu istiyor gönül, deli divane. Yandım bir yâre. Yandım bir yâre, bulsak bir çare. Affolu istiyor gönül, deli divane. Yandım bir yâre, bulsak bir çare. Affolu istiyor gönül, deli divane. Baktaş koyulur herkes önünde, kaldım bir çare. Жалпы голосуыңыз үшін bir güller oldu, bozulduğum şeyler oldu. Hiçbirini yansıtmadım, boş nasra bir
Benim ne yapıyorsun oh, oh, oh. Gelir gibi yanıyorum oh, oh. Ayıtmadır seviyorum oh, oh. Hislerimde oynuyorsun, gırgır geçip duruyorsun. Benim ne yapıyorsun oh. Teşekkür ederim. Rahmat. Azı kucaka Aliyasüftün beşmiş keseniz. Kırgızistan'dan Kazakistan'a korkuyorum. Aliyasüftün beşi çalıp olur. Assalamu alaikum. Arbamızlar, kutmandığı geçirimlerinin urmatlı ağayın kılganlar, Sayın Başkanım, Paşam, urmatlı bizim konuklar, hoş geldinizler. Sayın konuklarımız, değerli Türkiye Cumhuriyeti'nden buraya teşrif eden Sayın Belediye Başkanım ve Sayın Meclis Üyeleri, hepinize bir daha güzel Kırgızistan'ımıza hoş geldiniz diyorum. Kırgız'dan Kırgız bolğanda kırgızlardı kartıp kança bir zamanlarda baştan geçirmesin. Alakonun boynunda Akbozunun içinde tabiat menen şaykeş gelip zamanlarda geçirgen mezgilde biz neyin tatnakay apalarız acayip aynurunday tөгülüp kanatırızday canıp tutturmuşta baatırlarda jaratıp mamleket devletlükte arjayın koldup turgan adam balasının gözün suktandırgan ulu insanlarlarından birge şunda koğuştadı, tatnakaydadı acayip keremet bilimlerini digip bizge bugünlerge tartılap gelen oldu. Uzun asırlardan beri, uzun yıllardan beri Kırgız Türkleri başından çok olayları geçirmiştir, başından çok önemli zorlukları aşmıştır. Tarih boyunca zorlukları aşarak günümüze kadar gelmiştir. Kahramanlığıyla ve devletine olan bağlılığıyla kendi milletini korumayı bilmiştir. Güzel Kırgızistan'ımızın güzel kızları burada sizlere güzel sanatlarını sergiledi ve güzel sanatlarıyla birlikte güzel kıyafetlerini sizlere takdim etti ve bunların şükranlarımı arz ediyorum. Artık Kırgızistan'ın buyruğunda adam balasının kıyalı var. Anın alıp çıkan, bulutlarda aralap asmanға alıp çıkan, ata babadan kalıp kelген şununga çeyin kerбендей ötüp жатқан, тизбелеп чурдай гана акмыл жоктой, her bir oyunda kança деген filosofiya, adamдык rahat, oy çalkını, kıyaldanı, oşotup asmanға alıp çıkan, en bir umuz, en bir tatnakay, en bir acayip bir keremetliğimizge belirli kılıp, barıştık bandırı oturganı uşundan bolsa gerek. Burada gördüğünüz her bir desen, her bir dikiş, her bir kıyafetteki desenler Kırgızların geleneğinden, göreneğinden bir örnek taşımaktadır. Yıldızlardan aldığı ilhamla, yıldızlardan aldığı bu yaratıcılıkla, hayal gücüyle sizlere bunları nakşederek her bir kıyafette Kırgızların ve Kırgız Türklerin felsefesini bu kıyafetlere aksettirmiştir, sanatını sergilemiştir. Uşul acayip bir keremet koğuşta barımızlar, harakat adımlar degen biz ümittöyüz. Albatta, bugün sizdin, yaşap жатқан жашоодогу акыл актан дайрандыгындагыдай болуп жаткан ар бир нерсени сулуулукту көрсөк, андан жакшы нерсени көрсөк, andan dostluktu görsek, andan tatlakaylıktı görsek, andan tarih menен madaniyatты, yaşları bizdin bağlı saltıklardı görsek, al erteki yaşadığın bugün koyup koygun uzak yolunu açıkan yolu bulup veremez mi? İnşallah siz bu takdimden, bu sunumdan zevk almışsınızdır. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Yalnız bunlara boş boş bakmak yerine her bir desende tarihimizi aramalıyız. Her bir desende, her bir kışta atalarımızın bize bıraktığı mirası, devletimizin devamlılığını görmeliyiz ve sahip çıkmalıyız kültürümüze, geleneğimize, göreneğimize, töremize. Bizim mamledagi ушундай татнакай болсун, биздин мамледagi ушундай сулуу болсун, биздин мамледagi ар дайым ажайып жаңынан ачык күндөй татнакай ачык болсун. Ал эми сиздерге чоң таазим, рахмат. Ушул кылып жаткан иштериңерге, бизге берип жаткан берекетке ар биринде жан жүрөктөн сиңирип, кооздукту тартуулап, биздин жашоого көркөм нурду берткениңиздерге. Bizim devletlerimizin ilişkileri de şu güzel kızlarımız gibi, kızlarımızın güzel petleri gibi güzel olsun.
baki olsun, daim olsun ve sayın kızlarımıza, değerli kızlarımıza sergilediği bu sanattan ötürü ve takdim ettiği bu güzel, hoş kıyafetlerinden ötürü eğilerek sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Uçudan faydalanıp sizge, jana sizin cemaatınızga iyilik talayız. Ardayım alban iyilikler yaratıp, elimizde kuandı, şunda sunuluktu, şunda tartınakay, adayım adam balası suttandırgan, sunuluktu tartınap, ardayım var bolgula, baklı bolgula, den bolgula, elge kısmet kılgan ulu insan bolgula. Rahmat ederim. Bu koleksiyonumuzun sahibi, koleksiyoncumuz değerli hanımefendiye de teşekkür ediyorum. Bu güzel kızlarımızla beraber halkımıza, milletimize, vatanına hizmet etmeye devam edeceğini umuyorum. Sağ olun, var olun. Paşam, buyurun. Buyurun. Bizim olmaz, kanımız, paşamız, azıp getirgen delegatın başçısı, Urmat Kurnos'ta söz verelim. Bizim onur konuğumuz, değerli belediye başkanımız, sayın belediye başkanımız Enver Bey'e huzurlarınızda konuşmak üzere mikrofonu uzatmak istiyorum. Sağ olun, rahmet. Sevgili konuklarımız, biz Ankara'mızın güzel bir şehri Etimesgut'tan 5 gündür Kırgızistan'dayız. Bişkek kentinden sonra Etimesgut şehrimizin kardeş şehri olan Narın şehrine ve oradan da bugün bu Sıkgöl'deyiz. Hurmatlı konuklar, hurmatlı uşul жердин ээлери, бардыгыңарга Ankara шаарынын Etimesgut rayonundan, Etimesgut şаарынан ысык салам айткым келет. Biz 5 günden beri Kırgızistan jergesindeyiz. Biz Bişkek'te bolduk. Bişkek'ten keyin bolsa bizdin boğurdoş şaharımız bolgan Narın şaharında bolup muna bugün Sıkgöl'ge gelip oturabız, Kokonataga gelip oturabız. Benimle beraber heyetimizde Etimesgut Belediyesi'nin meclis üyelerimiz ve bürokratlarımız vardır. Son 5 gündür Kırgızistan'da sizlerin çok güzel teveccühü ve misafirperverliğiyle iç içeyiz. Biz menen çoğu bizdin meriyanın bizdin Etimesgut şaharının meriyasının meritin orunbasarlары жана жергиликтүү кеңештин депутаттары келип отурат. Sizler bizge көрсөткөн меймандостуктан улам sizlerge tereң ыраазычылыk bildirem. Bizler bir millet olarak tarihi bir, kültürü bir, sanatı bir, folkloru bir, türküsü bir, şarkısı bir. Her ne kadar burada Kırgızca şarkı söyleyen kardeşlerimizin söyledikleri şarkıları ilk etapta anlamasak da hissettiğimizi bilmenizi isterim. Biz bir atanın baldarыбыз, madaniyatыбыз bir, tilimiz bir, dilimiz bir. Ошондуктан азыр биздин кыздарыбыз, балдарыбыз бул жерде ырыырдаганда, биринчи укканда түшүнө бербесек дагы биз ал ырлардын маанисин жүрөгүбүз менен туйдук. Sevgili kahramanımızın ifade ettiği gibi bizler güçlü olmak, gelecek için ülkelerimizi güçlü yapmak, birbirlerimizi sevmek, birbirlerimize saygı duymak zorundayız. Урматтуу баатырыбыз айтып өткөндөй, биз мамлекетибизди күчтөндүрүүбүз, бири-бирибизге колдоо көрсөтүүбүз жана келечекке чогуу кадам таштообуз абзел. Burada bu defilede güzel bir sergileme yapan sevgili kardeşlerimiz gerçekten bunları ve
bu defiledeki sergilenen kıyafetleri hazırlayan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ушул жерде ушул көргөзмөгө катышкан биздин сулуу кыздарыбызга жана айымдарыбызга ошондой эле бул коллекцияны түзгөн урматтуу айымга дагы терең ыраазычтык билдиргибиз келет. Bu defilelerde sergilenen bu güzel kıyafetlerde çizgiler güzel, desenler güzel, anlatılmak istenenler güzel, tahrik güzel, doğa güzel, dağ güzel, ova güzel, şehir güzel. Hepsi bu kıyafetlerin üzerinde ve güzellerin üzerinde güzellik sergilenmekte ve bu güzellikleri gördükçe inşallah gelecekte umut var olmaktayız. Biz bul көргөзмөдөгү кийимдердеги ошо саймалардан канчалык бул кийимдердеги көргөзүлгөн философияны бул жердин Алатоонун, көлдүн, жердин, асмандын жана кыргыздын маданияты менен канчалык шайкеш келгендигин жана гармониялуу экендигин көрүп таң калдык. Ошондуктан бул кийимдерди жакшынакай кийимдер сулуу кыздардын üstüne кандай гана жарашканын көрүп биз абдан чоң таң калдык. Bu vesileyle tekrar bizleri gönülden misafirperverliğinizi göstererek misafir ettiğiniz ve bir kardeş olduğumuzu hissettirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bizdi ушундай жакшы тосуп алып, бизди коноктогонуңуздар үчүн ошондой эле бизге бир тууган экендигибизди сездиргениңиздер, бир тууган экендигибизди эстеткениңер үчүн баардыгыңызга терең ыраазычылык билдирем. Sayın kahramanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü ilk geldiğimiz günden itibaren bizi hiç yalnız bırakmadı. Bizi ve heyetimizi hep takip etti. Bizimle beraber gezdi yolu ve bize bu ziyaretimizde refakatından dolayı kendisine de teşekkür ediyorum. Урматтуу батырыбыз биз келген күндөн баштап бизди тосуп алды, бизди коноктоду. Ошондой эле дайым бизге колдоо көрсөтүп, чарчаганына карабастан бизди дайым коноктогонго эң жакшы коноктогонго аракет кылды. Ошондуктан мен урматтуу батырыбызга силердин алдыңарда ыраазычылык билдиргим келет. Hepinize teşekkür ederim. Rahmet. Senin
Чоң рахмат бардыгыңыздарга келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу сиздерге арналган Санира Байга мода үйүнүн коллекциясын көргөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат, көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Бул нерсени ушунчалык жаныма жагымдуу болот экен деп мен элестеткен дагы эмесмин. Себеби дегенде элдердин ушунчалык суктанып карап турган көз караштары адам баары бир баягы жүрөгү менен сезет, жагып атабы же жакпай атабы деп. Ошол эми өзүбүздү мактагандай болбой эле, бирок адамдардын баардык тең ушунчалык жакшы кабыл алгандарын көрүп алып мен мындан дагы көп жакшынакай үлгүдөгү кийимдерди жаратууга мындай шык алдым бүгүн аябай десем болот да. Себеби дегенде ушул элибиз колдоп турса, жактырып турса, мындан да көп кооздуктарды жараткыбыз келет экен да. Демек ушул уктабаган түндөрүбүз, күндөрүбүз текке кетпептир деген ойдо бүгүн абдан кубанып турабыз. Кыздарыбыз дагы толкунданып деле сахнага чыкканда ушундай бир профессионалдуу кыздарды басып гана татынакай өздөрүн алып жүрүп беришти. Абдан рахмат кыздарыма дагы. Бизди колдоп келген ушул жерге көрүүчүлөрүбүзгө да рахмат. Эң эле сонун мен үчүн албетте эң жакшы показ болду деп ойлойм. Деги эле адамдын жашоосунда болгон ар бир жакшы нерсенин аркасы менен дагы бир ошол жакшы нерсеге ойлор кошулат эмеспи? Бүгүнкү ушул көрсөтүүдөн кийин, показдан кийин мага чапандарды гана тикпестен ушундай эс алуу жайларга кие тургандай спорттук үлгүдөгү кийимдерин дагы тигүү ою жаралды. Мисалы үчүн чапанды күзүндө гана кие турган болсо, спорттук үлгүдөгү кийимдерди унаа айдап жүргөндө деле, ушундай эс алууда жүргөндө деле үй бүлөсү менен баласы, кызы, апасы, атасы болуп туруп окшош кийинип алып жүрө бербесе, эмне үчүн болбосун? Мисалы үчүн башка өлкөдөн келгендер деле биздин кыргыздын улуттук колорити кошулган жакшынакай кийимдерибизди суктануу менен өз өлкөсүнө кийип барып мактанып, биздин кыргыздын ушул кол өнөрчүлүгү бүт дүйнөгө тараса экен деген Кудай буйруса ошол нерсени жасайбыз. Мен ойлойм, мен чоң нерседен башташым керек деп отура бербеш керек. Адам деген ушундай кичинекей майда кадамдар менен чоң үмүттөргө умтулуп баягы башташ керек эң негизгиси. Албетте бүгүнкү көрсөтүүбүздө каталары абдан көп болду болуш керек, профессионалдуу көз караш менен караганда. Бирок анын баардыгы тең бизге жокко эсе, аны биз өзүбүздүн оюбузга, өзүмдүн жүрөгүмө мындай көңүлүмө алып койдум. Демек мындай кылыш керек экен, анан мындай кылыш керек экен дегендей. Бирок Кудай буйруса мен сабак алып атам. Ушул нерсенин баардыгы мага тажрыйба болуп атат, сабак болуп атат. Жана дагы жакшы идеялар пайда болуп атат. Адам акча менен байыбайт бул жашоодо. Адам өзүнүн идеясы менен байыйт эмеспи? Vallahi etkinliğini çok beğendim. Çok güzeldi. Kızlar da, kıyafetler tarihi yansıtıyordu. Kendi memleketimde gibi hissettim. Zaten 5 gündür de buradayız. Bişkek'ten, işte Narin şehrinden. İnan ki kendi vatanımdaki gibi hissettim. Narin şehriyle kardeş belediye olduk. Etemüs Belediyesi olarak çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra da buraları ziyaret etmeyi düşünüyorum. Бул бүгүнкү кече аябай жакшы өттү. Ошо көргөзмөдө көрсөткөн кийимдер улуттук кийимдер экен. Анан мен өзүмө ушул жерге келип, өзүмдүн мекенимде жүргөндөй сездим. Себеби биздин маданиятыбыз бир, культурабыз бир. Андан сырткары биз аябай кубанып жүрөбүз ушул күндөрү. Себеби биз Нарын шаары менен боордош шаар болгон элек. Ошого Нарын шаарын келип көрүү, андан кийин бул жерге келип ушундай жакшы кечеде болуу бизди аябай кубантты. İlk defa geliyorum Kırgızistan'a. Yani böyle bilmiyordum. Gerçekten Türkiye'deki gibi hissettim. Çok sıcakkanlılar, insanları iyi. Ben daha değişik düşünüyordum. Görünce farklı hisler oldu bende. Men Kırgızstan'da mындай деп ойлогон эмес элем. Кыргызстанга биринчи жолу келип отурам. Ошондуктан мен аябай таң калдым, аябай жактым. Өзүмдүн эле мекенимде, өзүмдүн эле элимде жүргөндөй сездим. Эч кандай менде мындай чочулдук ой болгон жок. Абдан жакшы, абдан башкача таасир калдырды. Негизи бүгүнкү көргөзмө өтө жакшы болду. Өзүбүзгө болгондо биз биздин канча бир кылымдарды караткан
канеке апабыздан бери келе жаткан ууздуктун, өнөрдүн, кол өнөрчүлүктүн бир жакшы үлгүлөрүн көрө алдык да. Бир учурунда улуу өтө белгилүү адамдан сураган экен, мода деген эмне деп. Ал айткан экен, мурда унутуп кеткен нерсени кайтып келиши деп. Мезгилинде биздин ата бабаларыбыз, апаларыбыз ушун канча бир кылымдарды башынан карытып, ушул нерселерди көркөмдүү кылып кийип жашаага жүргөн. Эми өзүңүз деле көп болдуңуз, баардыгы өтө татынакай, жөнөкөй, ылайыктуу, жана биздин табиятка да туура келип атпайбы. Демек, мындай нерселерди биз кайрадан жаңыртып, жандандырып, көтөрүп чыгыш керек, элге көргөзүп, элге белек кылып бериш керек да. Ошондо биздин элибиз колдоп, кайрадан өзүбүздүн эле өткөн багыттарга кайтып барат да. Бул кийимдер жөн эле кийим эмес, бул өзүнчө бир философия, билесиз да. Бул жерде кыргыздын тарыхы да бар, маданияты бар, салттуу баалуулуктары бар. Жана ошондой эле океанда чагылып жаткан улуу Манастын улуу ойлору бар да. Урматтуу теле көрүүчүлөр, көрсөтүүбүздүн башында сөз кылгандай, мынакей кесиптешим Жазгүл экөөбүз өзүбүздүн кыялыбызды орундатуу менен эң бактылуу болуп турган чагыбыз. Ооба, кыялдар орундала берсин деген жакшы ой тилектерге мен да кошулуп кетем. Бирок айта кетчү нерсе, модель болуу дагы бир өзүнчө кыйынга турат экен. Анткени негизи эле ар бир ишти, ар бир кесипти билген адам аркаласа жакшы болот деген сезимди туя билдик десек жаңылышпайт болушум керек. Санира Бига мода үйүнө да ыраазычылык билдирип, чоң ийгиликтерди каалоо менен биргеликте бул көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда Мунара Талайбек кызы, Жазгүл Бакытбек кызы жана Канат Исмаилов. Саламат болуңуздар.